Hello gagayam, kumusta kayo manan? Nabara kablaaw para kada kayo amin itinaragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Ngamsak ba iti drama makablaaw mampay, da Rinaldo Di Pano, Di Tala Purisima La Paz, Tarlac, Alcatlin Umayas, Susan Despe, Dita Singapore, Ken Marita Kokya, Dita San Quintin, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Kulasa. Dear Manang Bianang, adda nagbali na nobyok iti ilimi. Nagdan na kami iti may sa boarding house, ngam insukat na kiti sa bali, isa nagawidak. Nagpursigiya ka nagtrabaho aging gapi mintas ti biyag ko. Nagsubliya kiti nagabangan mi iti ex ko, takayat ko pakitaan anapimpintasan ti biyag ko ngam iso. Rogyak man nga rud, ti agsalaysay. Agabang ka kunam? Pumanaw kan dito balay, kulasa? Tatang, nabuslon ti gasolinan no agin nawid dito balay. Kat di sumit lang no agabang ka. Tagbayad kay ti abang mau. Saan nabalin At least, saan na ka mabannog? Kahit pagabangam nga round. Ije sigod ang nagabanga kidi Ije nga balay ni Nana Mariana. Anya? Apay ngagsubli kay day. Ang mga numaipalagip manin ken ka tinapalabas kat agliday ka. Saan? Nakalipat akong tatang. Napintasan ti biyag ko. Addan business ko. Adda pa yung lugan ko. Iso nalipat akong dayjay. Ang mga nuagab-abang payla ijay ti ex mo. Kanya ko ma. Mayat kit di ata pakitaak. Ipakitak ti kinapintas ti biyag ko itan. Anya? Di kay kadimadanagan tagin nawid akiti linawas iti balay. Umay kayo ikan iti kwartayo. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Hello, Nana Mariana. Naimbag nga oras mo. Si kamot gayam kulasa. Nakapasyar kamat. Kumusta kan? Long time no see Uwan, taumayak man ng agabang diti palay mo. No, adapay bakanti Wen, adapay doa kwarto. Apay, agabang kamanan. Wen kumanana. Ala, sumrag ka. Apay, agtrabaho kamanin ditoy. Wen, tada pwesto kiti sentro apaglakwan itinateng. Kat nagastos mo ti gasolina no agin nawid kiti lugar mi. Adayo mga rod iti ili. Ha? Apay, adalugan mon? Addan nana. Amok pa yung tagmanihaw. Manual pa'y kajilugan ko. Nga automatic. Amom tagmanehon? Amukon Ay na, nagsaya atan. Kat, ayan tilugan mo nga'y. Adda jirwar nana. Aya, bimak ng kangaroden ako lasa. Medyo laeng Nana Mariana. Saan unay? Mangrog-rogi ak pa'y labumaknang. No, agtultuloy ti swerte. Ay mayat nga rod ano kasta. Kahit at nobyom, wano nakiasawa kan. Awam pa'y nga rod nana. Agba akaksamot teng. Apay ngay, awan agar-aram kan kaya. At damot jakman ammo. Tamanipod insukat dak. Kasla awam ganas ko na makiboyfriend. Anya? Di mo ko na anipay la Adelio tilab mo nga aging gaita. Apay, di ka pa'y naka-move on aya. Naka-move on ako, nana. Nalipat ako na Adelio. Aywan, adda pa'y laka di dita boarding house na dita kaaruban ni Adelio, nana? Wuna, di tada nga agnanaod iti asawa na. Ay, kat adda anak dan. Adun na, agsasaron no ti anak da. Talo nga inagdan. Ay, imbag no saan nga grigrigat ni Adelio ita, nana? Ay, jak amua, ngam ay na. Isuda ti alarm clock ko. Tanagpigsa ti boses da nga agasawa. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Paglibak ka pa lang. Kahit mong sa ti makarama na. Sige, padasan ti ng kabil kanyak ti darum ka. Ay sus, agap apa manen dagiti agasawa ko lasa. Isuda dagi chay, nana? Wen, inaldawa kastada. Agrin-rinyaw da. Awan nga rod babain da. Jay mo ngamin na asawa na. Irresponsable nga ina. Baybay-an na dagyay anak da. Takasan no, barkadista jay asawa na.
Ay, malas nga ron nga adilyo, anana. Ay, ganabon na Nakarma siguron. Gapu iti pa ng pasakit na kanya kidi. Ha? Ay na, makasangit manon. Tunggal malagip ko ngamin tinaramid na. Jak magawitan ti agsangit na. Pinagnamnaman na kiti awan. Ala, baybay amon. Lipata mo day tabalasan ko. Kunak man no nakamove on kan. Uwan matkit day, nakamove on akon. Nga masyanak na namin iti bagik. Ay ayat ti bagik. Pinasakitan na ka. Pinagtaltal kag paymut nga ron di alalaki. Baybay amon. Di mon panunutan day ta. Tadan sa bali a pamilyan. So mapul kakit di iti pakiboy prenam. Makiasawa kamutan kulasa. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Balot! Balot! Nimot adil nyo di lumabas nga glaklako iti balot nana. Wen, makipurdiya iti agsapa. Sa iti malam, aglako iti balo. Ayaban nyo man nana, gumatang tayo iti balot na. Adelio, gumatang kami man iti balot. Wala na. Mano abalot ti gata? Kulasa? Nakigtot ka nakakita kanya-kanya adilyaw. Uwan nga rod. Nakapasyar ka man. Ay, saan naklapim masyar. Ag naagdak man nandito balay ni Nana Mariana. Agabangak. Anya? Kahit, kumusta ngay? Kastoy, may alatamat. Pumimpintas ti biag kon. Kas makita mat, blooming ak. Kan medyo limok magak. Uwan nga rod. Pimintas ka pa eh. Talaga kastan, awan problema. Kan, truck ko gayam dita nakaparada dita sango. Day tabasit atrak. Wan, pangiluglugan na kitilakok anat nateng kan daduma pa'y alakok. Ada pwesto ki ile. Kastaya, naimbag ka pa nga rod Mayatan ti biyag mo. Ngamda tao. Kastoy, agrigrig at latta. Basol mo Apay ngamin natilay na sa asawam. Apay ngamin ngayon sukat nak ide. Ha? Mano ti gatangan yung abalot? Nana Mariana. Nicolas sa tigumatang, sana siya. Mangtad kay tupat. Sagdudwa kami kanina na Mariana. Mabitlaan. No siya kumati na sawam, di saan ka ngaglaklako iti balot ita. At 20 kat gatangan kulasa. At to'y matibayad ko. Mabitlaan, tasuklan ka. Nagkutong ka pa yun. No siya kumati na sawam, saan kumakas sa tipang mag-game. Madlaw ang agkon konsumisyon kay ti asawam. Mangmangag pa dito ti panagap. Apa yun ukwa? Ay, pasensya ka yun. Jakmut ngamin maliklikan ti mga apa iti asawak. Tabaybayan na ngamin dagita anak mi. No siya kumati na sawam ide, di maiwanan na naimbag dagiti potot mo. Ay, sige, tayo sursur ko pa iti lakok. Panawan kayo, Nana Mariana, kulasa. Balot! Madlaw kas lang masinsinit. Kasan o tila ibagbagam mo ngamin balasang ko. Uray la lumablabasit. Adda karbengak ta agpay sumo ngamin nalinuko na kidi. Basta sinaan nak ngawan gapgapuna. Nakakita la iti ubing ka napimpintas. Basta sinaan naklatan nga awan gapgapuna. Ala, baybay amon day ta kulasa. Napalabas ang dagi. Umay kalumugan na nadilyaw. Itulod ka ni ti papanam. Sapoy nakabaklay kay ti sakaw. Ay, saan ang kulasa? Mang parak no madamdama iti tricycle. Umay ka kay din. Mabain ka pailaan. Ilugan mong tasako abinaklay mo. Anya day ta iya? Impatulod da abagas kulasa. Tinangdanan dakla amang itulod. Mala, umay ka nga rudan tay tulod kan. Agbain-bain ka pailaan. Kadama na palabas ta. Ha? Ay, ala nga rod Agpilit ka mo, di makilugan ak nga rodan, kulasa. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Talaga analaing kang agmanehon kulasa.
Ay, wana. Manual pa dito iman maneho ka. No siya kumati na sawam di sika kumat driver ka. Ha? Manangalilaw kan to maidi. Lino ko na laeng. Pinangnamnaman na kitiawan. Pasensyakan kulasa. Talaga siguro mo't saan adatatin na ikari para ititunggal maysa. Ay sana rason day ta. Talaga kidya balang kantis ka. Manangalilaw ka. Inulaw-ulaw naklay di. Ne, saan mo't kulasa? Aging gagayam itakit na sakit pala tinaka mo kanyak. Di ka pala gam naka-move on. Nakalipat ak makiden. San mangarod na maliklikan na lagi po no daduma. Tamanumot atawa na nagkadkadwata. Nag-live-in tapay idin. Kasarlat kurang kadatan. Ngam insukat na kiti ubing ka na pimpintas. Mala, pasensya ka manin kulasa. Jakmut ni namnama akas di ti pagbanagan ti relasyon ta idi. Ay, nalakatagkid daw iti pasensya. Ngam narigat ti manglipat. Ha? At dapat arapaap ta idi. Nga agnag ta di probinsya. Kat agbiag tala simple. 5 ti arapaap ta ngagbalin nga anak. 3 alalaki kan 2 babae. Ha? Ay wen, awan ka di pa inubyong? Awan. Ado ti agar-aram ngam awan kayat ko kadakwada. Nadidigrak nga minan. Ang mga no aramidan damot ti kasi tinaramid mo. Ang mga nulukwendak laeng. Saan mo't siguro kulasa? Ha? Ne, umawag ta sawak. Mabit lang ha. Hello Diana. Ayan mo, nakabaybayag ka. Mabisina ko. Jak pa na itulod ti impatulod da. Unay kamatan. Makauray ka kade. Agawa ama, kanay. Agsaraawan ti tiyan ko. Mabisinan dagito'y anak mo. Urayan mi ti isang put mo amakan. Bay, nakabaybayag ka. Wen, makauray ka kade. At damot na luto ang makandita. Agluto ka ngamin Masadutak ngagluto. Basta urayan mi ti isang put mo amakan. Ay, Oh, agap-apa kay samanan iti asawam. wen nga rod. Awan na aldaw asan kami nga agapa. Nakasadsadot ngamin. Siyak amin tinamnamaan ang agtrabaho y balay. Manya nga ay di nakatumpong kay iti sado ta babae. No siya kumati na sawam di mayat kuma. Ha? Karmam siguro daytan, gapo iti panangisukat mo kanya kidi adilyo. Ay, kulasa, dito'y gaya man. Nakasangputan iti pangituludak iti bagas. Agyaman akmanan, kulasa. Isumot na anak kabaybayag ka, takadwam jay ex mo, Adelio. Ada nakakita kan ka, Adelio. Inlugan nakakanuday jay akulasa. Ha? Kat, anya kuma. Awan mo't dakas na. Awan mo't madingay naramid me. Nagdisnudo nga rudmot amang ilugan kanyak. Tanalabasan nak ija kalsada. Kat kay kayat mo matan? Apay, kayat mo asubyan daya a babae? Tilay bagbagam manin Diana. Agatap ka man ako na akon. Di ka naglibak. Madlaw alab mo pay laang daya a babae. Kanura iso, madlaw asaan ang maka-move on. Kayat nakasiguro nga agawon kanya. Awan kinapunlo na dagita nga ibagbagam. Adda! Siguro nagtulag kayo nga kuyog. Kun inayabam siguro dayay tapno agnaid manan dito lugar tayo. Atap mo lang dayta. Apay, naumakan kanyak. Kayat mon asubyan jay ex mo. Agtal na ka kunak na Awang kinapudno na dagita nga ibagbagam. Nalabas tar aramidan yon. Grabe kayon! Nikat, papanawon nga Rautat jay ex mo. Ha? Nagloko mo dayta dayanan. Mangibabain man ako na akon. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Di na kan pagan ano ti asawak. Iso amabalin ka ni. Di mon gargaryan. Ne, aguray ka man. Di mo tilawlawatam. Anya gargarin na sasawam mo't. Adda nakakita kada kayo. Inlugan mo jay asawak itinagalas atrak mo. Kawa mo dakas na. Tinulungak lang mo, tanadagsan ka nga rojawi na. Awan karbangam amang tulong-tulong ijay asawak. Di mo mat ipadlaw alab mo pa ilaang jay asawak ah. Talon ti anak mi. Ngam di ka pala makamove on. Awan mat karbangam amang sungat-sungat kanyak ditoy. Awan babain mo Adda karbangak ata siyak ti mag-agrabyado. Asawak jay ag-agawam. Saan ko nga gagawan? Numabutang ka nga isukat na kadyasawam, bantayam. Ibulsam, dyasawam. Apira gayam at talaga dyasawa ni Adilyo. Ay, permi
Saan la si kati sinungat day chay? Adon tinagimunan na asinungat na. Silo sa gayam day jeng ay nasawa na. Wala. Kat no oray ba kat pagselusan na. Insukat nakto mga min idi. Anya nga di nakatumpong laka nga ron iti apira. No siyak kumati nasawa na, mayat kumatibiyag na itan. Ay, ngaman niya nga ay, adaditan, nalpasan, talon ti anak da. Gungguna na, ganaban na, tama na nga lilaw ngamin. Kulasa, ayan mo, aday padamag ko. Adak diti kusina nana, umay kayo dito Ay na, pimanaw ka nun jay asawa ni Adelio, nagsinada ka nun. Anya, kaano pa Idi na minsan pa'y lakano akalman. Nasabat ko ngamin ni Adelio at nagistorya kami. Kan atapon na nga dalalaki jay asawa na. Anya, kadagi dyan anak dangay, inala dyan asawa na. Saan? Imbati na kin ni Adelio. Mano abulanan nga gar-aramakin ka. Kundi nakmutlaklonan ng kulasa. Kunam, at danamnamakan ka. Ngumapay nga at di nakmutlaklonan. Ay kwa, urayak ngamin, ang mga nagsubli mo ilaang dyan asawam kang ka. Di naksublyan day jayan. Manon abulan tinapalabas manipod pimanaw. Kan may isa, at dalakit din nakitarayan na. Iso pimanaw. Anya? Isong aklonan na kon. Promise, di kanton sinaan. Bumawi akan kakulasa. Sulnitak tinagkurangakan ka iti kalabas. Welcome to JENA ALMOITE Drama. Sakbay amang ngedeng ka anak ko. Agpanunot ka pa'y anaimbag. Nakapanunot akon, tatang. Kan may sa manumutan abulan tinapalabas manipod nagsinada. Pinaliiw ko pa'y anaimbag. No agsinublianda pa'y wano saanan. Ngam talaga nagpukawan di asawa na. Una, ngumtalo ti anak da. Kat adda amin kin ni Adelyaw. Nakasagana ka, ngagbalin ama ikardua nga ina, dagiti putot na. Kawan sana problema day tatang. Hay, mas dawak lang amin kan ka. Takunam adibon pagan ano day diyang Adelyaw. Ngam ay ayatumpay mo lagayam. Napukaw idin, ngam idin nagsinadan iti asawa na, nagsubli mo, mananday tarik na kang guana. Masiguradam, adi mon to uyungan dagiti siyuman mo. Saan? Ipatag ko ida kaspod nung anak ko. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Nana Mariana, mabalin nga abangan dyan may sa ayunit yaw. Nalawlawa nga min ijay. Ha? Ay katwan Apay, kurangam to'y pag-abangam aya. Adda nga minan kadwak nana. Agdan na kami manan kani Adelio. Anya, Kat kadwami dagiti talo aputot na. dukas ta. Talaga desidido kan amakiden namanan kin ni Adelio? Wala na. Talaga siguro ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Katala maka-move kulasa. Sapay la ko mga rod, tawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo kin ni Adelio. Apay nga da ka, ayat masapol mo. Pakawanan na, no nagpukawak iti sumagmaman no abulan. Napanakla nagpalamiis, Adelio. Nagpalamiis, wano simurot ka iti lalakim. Awan lalaki, Adelio. Napanakla nagbakasyon ijay lugar da kabagis ko. Kan nagtrabaho akmat Urnusan ta ko man ti amin kadata. Saan tan nga agapat, ani? Kaasi dagiti anak ta. Kaasi nga, kinabailam tupay nga imbati ida, kaslawan anyaman na. Pakawanan na ko Adelio. Saanan ang maulit day jay? Nagsinatan dayana, iso pangasim, di na kon riribukan. Sige, no kastamot lagayam. Ipanaw kung dagiti anak ko kan ka. Anya? Ay, sana mabali. Dakdakkel ti karbo nga kadakwada. Nababasit da pay. Iso asyak ti rumbeng ang mga lakadakwada. Alaak idan, tapumanaw kaming dito Anya? Agpili ka.
Ipanaw ko dagiti anak ta. Wano, urnusan tanti amin kadata. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Adin yung hani, adto yung tikapen, at kapekan. Agyawan na kani. Dagiti awanan bain. Kulasa, si Mangputmut gaya man di asawa ni Adelio. Katne, nag-sweet daman mo dun. Dagiti awanan bain. Manangalilaw da talaga. Manangalilaw da itang adilyo. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Ay, anyan. Kunaklano talaga ada kayon ti agkatuluyan. Ngam saan mo't gayam. Talaga nga awan mataktakdaran da ita lalaki sa una. Manangalilaw talaga. Paasa ka na yun. Pasensyakan ko lasa. Jakmut ket nga ipanaw na lagit anak mi Iso kapilitan makisinublyanaken ko ana. Takas tangamin ti kondisyon na. Ulbud ka kay di. Paasa ka. Manangalilaw. Awan mataktak drama saom. Sorry kulasa. Ngamno kayat mo, ilimod ta ti relasyon ta. Uno saan, urahim laangan mabalo ak. Ay saanin? Makaururay. Kanon to pa mabalo ka. Into nagkabaw kan. Ay na! May kadwan da iti apanang pasakit mo kanya kadilyaw. Sapay ko matadigan tumakarma. This drama is owned by JENA ALMOITE Drama. Anya ngay, di husto di ko nakiday. Saan nga imposibleng agsinubyan da? Taadaan nakda. Di naktumad dengdenggan. Kunam nga wan romso aparikot. Anya nga ita. Napaumanan di kinaragsak kon tatang. Kunakno talaga ada kami ti agkagasat. Ngamsaan mo't gayam. Di kan mang namnamakin ko ana, tadan pamilya na. Pumanaw ka ngaminin ijay. Wen tatang. Jak kaya ti agabang. Agin na widaklatan dito'y balay. Nasaya at mait, anak ko. Ay ayak launay ti bagik, tanamidwa anang namnamaak iti awan. Agbabawi akan ng aklon iti may kadwa gundaway iti ex ko, tanaulit ti pan nakapasakit ko. Ngam pinilit ko ti bagik ang nag-move on. Kat kaasin na kalpasan ti sumagmamano abulan, nakalipat akmetlaeng aging gaan na kinobyo akmeten, kat nagkasar kami. Kat maragsakan na nakatumpunga kiti nasingpet, nagagat kan managayat nga asawa. Alakastan, tugayim mo, kulasa. Ala gagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayim yo, JENA ALMOITE. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.